Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan kita Provo Tour and Travel pemirsa, dengan setia mengabarkan selalu berita nagari. Oke pemirsa, saat ini kita lagi berada di lokasi kelompok tani Jambu Sakato pemirsa. Acara kita kali ini adalah dua padi pemirsa. Kegiatan ini biasanya tradisi lama yang dihidupkan kembali oleh sekelompok orang di kelompok tani Jambu Sakato pemirsa, yaitu mendoa di tengah sawah atau di ladang dengan harapan untuk menolak segala bala hama dan yang akan merusak tanaman pemirsa. Dengan banyaknya hama yang terjadi saat ini seperti hama babi, hama berang-berang dan lain-lain sebagainya. Oke pemirsa, bagaimana caranya? Simak berikut. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم كلمة الحق والعدل إن شاء الله تعالى ونحيا برحمتك يا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانياتنا فاقبل معذراتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا علينا وردونا بما قسمتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم انصرنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقوتك والنار اللهم اجعلنا يا الله من التوابين واجعلنا يا الله من المتطهرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا أرحم الراحمين اللهم دفعنا الولاء والوباء والفحشاء والضراء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك كنت وفار فارسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت وفار فارسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت وفار فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانتين اللهم افتح لنا بأبواب الخير بأبواب البركة وبأبواب النعمة وبأبواب الرزق وبأبواب القوة وبأبواب الصحة وبأبواب السلامة وبأبواب العافية وبأبواب الجنة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا وعملنا ونياتنا وصلاتنا وحاجاتنا وكل عبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا عملنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Karena jalan Adi. Oke pemirsa, demikianlah ritualnya. Dari bawah tuh kita langsung ke tidak? Iya. Cara doa sawah namanya pemirsa. Lo malam. Biasanya kita doanya dulu doa kandang, kini doa padi namanya pemirsa. Mudah-mudahan hasilnya melimpah, tidak diganggu oleh hama satu apapun. Apa jawab apa nih? Belum saja mak. Iya. Muhammad itu kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad itu kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad itu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad itu orangnya di Makkah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad itu illallah, la ilaha 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 illallah, la
Oke pemirsa, demikian ritualnya tradisi kita hari ini pemirsa. Biasanya di Sumatera Barat dan di negara kita Padang Busuk ini ujung-ujung acara adalah syukuran dengan makan-makan pemirsa. Ini kepala baung. Kepala baung, makan ala kadarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'alna dinana dinan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khusyin wa siyamana siyamal muttaqin wa amalana amalus solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa zunubana zunubal Allah mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa bimautana bimauti su'ada'i was solihin wa dakhilna al-jannata anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutabiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan wa ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma iftah lana biwabal ukhri biwabal barakah wa biwabal ni'mati wa biwabal rizqi wa biwabal quwwati wa biwabal sihhati wa biwabal salamati wa biwabal afiyati wa biwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah ya farjal hammi ya kasifal ghamma ya man li'abdihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya arhamar rahimin. Allahumma afina min bala'i dunya wa azabil akhirah wa sarid dunya wa sarul akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka kunta wa farsilis samaa alaina midrara. Allahumma asqinal ghaitha Allahumma asqinal ghaitha Allahumma asqinal ghaitha waj'alna minal qanitin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa amalana wa niyyatana wa salatana wa hajatana wa kulla ibadatina innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana amalana waj'alna bi husnil khotimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khotimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagian daripada anggota kelompok tani Jambu Skato
Jadi dengan adanya kedua-dua padi namanya sila lamun ndak kita laksanakan kini baru kita ulang insyaallah untuk kedepannya kita lebih banyak daripada itu. Dan untuk musim-musim tahun padi nan ketiba kok kita dapat madun ko turun kan. Jadi dengan adanya kaji tulak bola sila ko kita kan untuk menghindari segala macam apa penyakit apa mau dari padi gitu kan lamun ndak kita laksanakan lek kini baru kita laksanakan lagi kan. Jadi untuk kedepannya kita di tahun-tahun berikutnya insyaallah kita akan melaksanakan tori dua padi namanya kan. Jadi tak tolak de insektisida dan kimia aja kita bayanan cara minta syukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan dengan ikhlas niat gitu pada gaji tolak bola ko mudah-mudahan tahun tolak sekalian bola dan datang nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh kini nampak hujan lah lepas lo tuh di Jawa kan. Mudah-mudahan dengan adanya kita gaji tolak bola ko mudah-mudahan didatangkan di Tuhan Allah Subhanahu wa taala rahmat hujan enggak melimpah-limpah gitu. Jadi itu berapa kali kok? 3 ya. Jadi untuk minggu besok aja minggu 6 terakhir tuh dapat banyak di Kota Lembak. Jadi tolong menyampai aja lo ya kan. Aja lupa mau nasi ya. Itu paham aja lah. Rumah panjang tadi lah. Kalau itu tuh paham aja lah kan. Jadi untuk yang trip pertama gini kok dapat kan lebih banyak. Jadi untuk tahun kasah besok tuh Jumu padi 25 kata itulah mulai melaksanakan untuk roda padi kan. Lagi tolak bola lah namanya. Jadi ibu-ibu besok sebelum uang kami pergi ke Jume ibu-ibu tuh lah standby. Di acara penutup tuh besok kan kita kalau bisa siko ke dapur kan. Putri kan lupa masuk ya. Nah, cobaan itulah dari Ambo sebagai ketua kelompok tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanya lah Pak pemirsa, Pak apa cito do dapat di ke Pak Menteri ko apa dek cito Tuh, tolaklah interview. Putri Pak Menteri do. Nan tua sesepuh dia apa kan ada lo. Assalamualaikum pemirsa. Jadi kami atas nama kelompok Tani Jambu Sakatu lah kadang ada. Itu di Tampico kok, Tampico Sumedang Jambu. Jadi mungkin kami sebagai anggota kelompok tani melaksanakan acara itu kan, acara dua padi lah kata orang tua dulu dah. Itu terlepas lah dari ritual-ritual agama kan. Mungkin itu adalah sebuah tradisi yang lama terbonam atau lama tidak kita laksanakan. Mungkin termotivasi lah kami mungkin karena banyak hamu kini kada mungkin hamu si Jonjan apa lo kenamu kini gak montak padi gini teman. Jadi dek terkona dek orang dulu melaksanakan kok tiap tahun lah karena dua padi kok. Jadi kami tak ada nama kelompok tani. Adalah ide-ide kami untuk melaksanakan tradisi lama kok. Mudah-mudahan dengan tradisi kok terlepas dari kita berniat elok lah karena mereka meminta kita satu. Terlepas dari ritual-ritual ini itulah ya. Jadi mungkin kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan niat baik awak kok. Jadi diberikan juga apa deh Allah deh kan istilahnya bagi ibarat kita meminta kada dikabulkan laju nih baik kita mudah-mudahan hasil padi kita tahun kini kok tidak kamaningke dah yo standar lah si sawah ko nan 1000 dapat biasa ini kok dapat 1000 mati lah kurang-kurang ada akan itu harapan kami jadi kepada pemirsa pada anak kami yang telah hadir untuk meliput acara kami ucapkan terima kasih banyak kepada konten Topo and Travel itu loh. Cuma itulah kata sambutan atau apa dari argumen dari kami. Tambah aja beko di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebadan yang sehat walafiat. Maka terlaksanalah acaraku. Jadi istilahnya acara yang namanya dua padi adalah tradisi di orang kita, terutama orang kita Minang. Sila zaman isu-isu waktu tua-tua. Mangko de hilang tradisi ko, mungkin ada suatu permasalahan sebelum longko. Sila ada yang menyatakan itu syirik, ada menyatakan iko silanya. Jadi de lama berjalan kami pikir-pikir, batanyolah kami kena tua-tua. Jadi yang salah permasalahan sebenarnya itu ndak ada. Yang permasalahan itu karena kita tidak punya ilmu mengatakan sesuatu itu aja permasalahannya. Jadi dengan dari situ tidak ada kita punya sirik, tidak ada pun sirik sakit pun tidak ada sirik. Pada sirik karena kita minta istilahnya meminta ke Tuhan
sampaikan dari Nabi kita Rasulullah Sedina Muhammad supaya kita berkah kita pakai cek pituan kita dak pandara babatang togok badaun rimbun babuah lobek denyo kepada kami ko tidak silanyo tercampaklah segala musibah biak penyakit nan namo pianggan si jonjan sila tolak lah daripada kami nan basawa baladang pada pendak padi aja segala makhluk hidup biak taronak berkembang biak aja dak ada siku anak 3 dak Pak Monting. Nah, kambing pun mau dia tu. Jadi seluruh makhluk hidup karena Tuhan itulah sudah di dalam Quran kita hubungan kita antara makhluk hidup kan sudah hablum minan nas, hablum minallah. Sesama manusia, sama makhluk hidup, sama Tuhan. Itu harus kita jaga saling ketergantungan. Nah, itulah seketik dari silanya berkecil tua ndak lo tua kita muda ndak tua. Adi tahu tak di tengah-tengah sama pemirsa. Jadi itulah sebenarnya. Jadi beko kok dulu sila komen anan sirik nan apa atunya ulang kepada kita seorang-seorang. Tujuan maksud kita tidak ada selain itu ada kita meminta silanya meminta perlindungan ke Tuhan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekianlah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah liputan kita di hari ini. Ini bukan bermaksud apa-apa karena ini kelompok tani Jambu Sakato. Kelompok tani Jambu Sakato cuma pengen menghidupkan kembali tradisi yang sudah lama mungkin tidak dilaksanakan lagi ya. Jadi selain obat-obatan dari pestisida, jadi kita mengadakan doa-doa padi. Namanya doa-doa padi yang tujuannya untuk keselamatan dari tanaman dan ternak yang ada di sekitar lokasi Jambu Sakato. Oke pemirsa, demikian saja liputan kita kali ini. Silakan komen di bawah biar kita tahu bagaimana responnya pemirsa di mana saja berada. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah di channel kita Toko Tour and Travel. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.